Russian military base Oiriba Melitopol da Ukraine MNRS rocket kuntra Kapsinduna Landakhre. Ukrainian force na Russia ki military base Oiriba Melitopol da ngarang MNRS rocket kuntra Kapsinduna attack sa thakre haide. Melitopol hariba mafam asi Russia na occupy toksin kraba Ukraine gi southern city amani haina Ukraine gi mayor na phongdorokle. Thogdok adu Russian official sing nasu chapchana confirm tawbaga loina na makhoi gi rocket attack aduna city adu mapung phana saitheng piki haina phongdorokre. Ngarang nongalamda yuki pung ahumlom tabadage mangarom taba duai phawbagi manungda Ukraine na control tawriba mafam amadage rocket kuntra kapsilaktuna Russia gi military base ta Landakhre bani haina Melitopol gi mayor Ivan Fedorov na phongdorokle. Fedorov na makata na phongdorok pada haukiba thangja numitta Russia gi khusukhulai than na yauraba armored train ama Melitopol tamna thaujilakiba du thingnena bagi damak tangai fadana rocket asi chathaki bani haike. Thogdok asigi matangda Russia gi RIA news agency na phongdorok pada Ukraine na avia misteko area da akan balanda satharaki maduda city aduge airport ki mafam kaya sohan ki adu bu chapchaba karam ba mafam singda sohan ki bage haibadudi chapchana khangba ngamdre. RIA gi official Vladimir Robov na phongdorok pada 1618 Ukrainian MNRS rocket singaduna Russia gi pungpham da yuki pung ahum dage mariga minute nifuga manga phawgi manungda rocket sing kapsilaktuna Landakhre haiba wafam phongdorokhe. Nakalamarom da Ukraine gi ngamkhai manak nakna leiba Belgorod city da tongan ba mafam kaya da pokhai bagi thogdokta yamdrabada Russia gi miyoi ahum hatkre aduga mi leinaba building dazal kaya akai atoi nanghankhre haina Russia gi regional governor na phongdorokhe. Bom pokhai bagi thogdok aduda lainga ki apartment building taraga mathoi private house kuntraga mapan mangtakan ki haina su governor Gelkop na telegram da phongdorokle. Gledkop na makata na phongdorok pada thokiba thogdok adugi matangda mapung phana thijinba loire adubu city da leiba air defense system di hojik phawba mathau ningthina pangthokpa ngamle. Thogdok aduda miyoi mari sathina sogapan thokhe makoi gi manung da sahi 10 da ngairiba nupa macha ama yauna miyoi ane hospital da akan balayang sathari thogdok adugi matangda hojik phawbagi oina Ukraine gi maikaidage wafam amata phongdorokpa leitri hainasu mahakna makata khe. Belgorod city ase Ukraine gi awanglom da kilometer nifu rom chalaga leiba mafam amane mafam asidagi Russia gi administrative center ama waina thabak tawriba mafam ne. Russia na sahi asigi February 13 dage Ukraine da landaba haukiba dage Ukraine gi border manak dage Belgorod tamna masing khangdana kayarak attack tawrokre adubu Moscow na di tawrogliba strike sing adugi laman khumdana ki pungakpi duna lakhibani haire. Russia na Ukraine ge Lysychansk city capture tawre laukthokre Ukraine di wapam asi yadre. Russia amadi separatist force na Ukraine gi nongpok thangba Lysychansk city lauksile haina claim tawkre adubu wapam asi Ukraine gi maikaidagi di yaning da phongdorokre. Russia gi defense minister na President Vladimir Putin da khangan ki wapam amada Ukraine gi Luhansk region ase livret tawre. Ukrainian defense ministry gi spokesman Yuri Sakna phongdok ki wapam amada Lysychansk asi Russian force ki makhada mapung phana control tawba leite. Hauzik city asida oiragliba phibam asi aruba tangkak amada lakle Russia gi ground force na lepa leitana city asida landasinbagi thawong sing chatharakle. Sloviansk ki mayor Oiriba Bardim layak na haikibada Russia na artillery kapsilakiba thogdokta yamdrabada miyoi taruk sire. Russian city Oiriba Belgorod ta ahuba pokhai bagi makhol sing takibaga loina na miyoi ahum sire haina regional governor gi maikaidagi phongdokle. Vyacheslav Glokov na haikibada pokhai kibagi thogdok aduda residential building kaya amangata thokle adubu wafam asi independent oiba confirm tawbadi ngamde haire. US ki maikaidagi de Ukraine advance oidaba western gi missile defense system sing pinaraba thaurang tawribane Ukraine gi president Volodymyr Zelensky nasu western laibak sing da advance oidaba lan gi khusukhulai sing pibina bataksil livane. United States nasu national advanced surface to air missile system sing anauba $1 chanipan kun gi military package ki saruk oina piraga ne. US ka khwaidagi nauna sathaki badil gi matungin na national advanced surface to air missile system ani piraga ne. Masida high mobility artillery rocket system HIMARS ke ammunition yaugani haire multiple launch rocket system ase guided precision munition na supply tawgane. Ukraine gi warol matungin na dikhulai ase sizinabada lanfam da kanaba phangi haibase hana phongdokhrabane. Masigi chu mathakta 155K artillery ammunition gi round lakh ama lising yangkai hen basu tharaga ne. Masi maruoina M777 howitzer heavy gun da sizinabane.
यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ना वेस्टर्न की एडवांस होइरबा मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिंगना अरीबा मतम की सोवियत मतम की ओइबा SAM के महूट सिंधुना सिजनरगने यूक्रेन की माइकई दगिसु वेस्ट ने एडवांस होइरबा खुसु खुलाई सिंग पीथरकनी हाइखिबा वाफम अदु तरामना ओखरे यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ना हाइखिबदा US प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमदि डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन नदे यूक्रेन द मरुइबा सपोर्ट तौबगे खोंथांग अमनि हाइरे रशिया की वार प्लेन अमदि मिसाइल सिंग थेंगनबगिदमक्ता यूक्रेन अहेनबा फायर पावर की तंगाई फदबा लैरे फेब्रुआरी 14 रशिया ने यूक्रेन द लंदासिनबा हौखिबदगे मिसाइल लिसिंग अहुम लोम हेनबा कापसिंदुना अटैक चथरखरे हाइरे रशिया ना दे लिसिचानक सिटी असि मखोइगी लानमी सिंगना लौसिले हाइना क्लेम तौरी अदुबु वाफम असे यूक्रेन की साइटगी दि अकनबा मओंग द यानिंगदबा उठख्रे ngha numidang wairamdagi horaga Russia na lisichanak city ase capture tauba hokibane adubu wafam ase Ukraine di yamna kanna yaningdaba utlibani haire Russian lanmi lising kunthra ka taruk lom hatkhre Ukraine haukiba February 13 da Russia na landaba hoba numit asidagi ngarang tang ahum phawbugi manungda Ukrainian force na Russian lanmi lising kunthra ka mga chamapan ga humbudra rom hatkhre masigi manungda haukiba pung 13 da hatkiba lanmi chama yauri haina ngarang Ukrainian Armed Forces na claim taukhre Ukrainian Armed Forces ke General Staff na social media ta phongdokiba matungin na Ukrainian troops sing na Russian tank lising amagat samnga marfuga mari armor fighting vehicle lising ahum ga chatret nifuga mari artillery system chanipan ga ama multiple launch rocket system chani ga nifuga taruk air defense system chamaga mga warplane chani ga taratret helicopter chamaga marfu taret operational amasung tactical thaki UAV चात्रुक यांखई मरे क्रूज मिसाइल चामग निफु मरे लान की जहाज तराग मंगा अतई गाड़ी अमसुंग टैंकर लिसिंग अनी ग चात्रुक तराग निपान अमसुंग अखनब इक्विपमेंट होमपुग मरी सु थुगाई खि हाइरे ओखि बपुंग कुन मरी सिदा क्रामाटोक्स अमसुंग बखा मुक्त रशियन फोर्सेस की माइकई द ख्वाइदगे असि अना थोकि आइना जनरल स्टाफ ना हाइखे रशिया ना खेरसोन रीजन निंगथम थादा लौसिननब थौरांग तौरे UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना यूक्रेन की हौजिक लैरिबा फिबम की मतंग द पीबा मसिगी ख्वाइदगी नौबा इंटेलिजेंस अपडेट ता हाइरि मदुदे रशिया ना सौगतपा ऑफिशियल सिंगना खेरसोन रीजन बु कुमजा 2022 गे नाकेन था की मतम फावबुगी मनुंग द रशिया की सरुक अमा ओहेननबगी दमक रेफरेंडम अमा पांगथोकननब थौरांग तौरे रशिया ना सौगतपा ऑफिशियल सिंग अदुना हाइरिबदे खेरसोन ओब्लास्ट पु रशियन फेडरेशन द जॉइन तौबगी मतंग द रेफरेंडम अमा पांगथोकलगने यूक्रेन की मही मरोंग सिंह पुखिबा रशिया की जहाज तरकी न फाजिनख्रे यूक्रेन दगी मही मरोंग सिंह पुखिबा रशिया के जहाज अमा तरकी न फाजिनख्रे हाइनो ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिन न फोंगदोकले तरकी द लेबा यूक्रेन की एम्बेसडर न हाइकिबदा रशिया की जहाज अदु यूक्रेन दगे मही मरोंग सिंह हुरालगा पुदुना सतखिबने यूक्रेन दि हानना तरकी द रशिया की जहाज जिवेक जोले कार्गो शिप अदु फाजन बिना बतक्सिन खरबनी हाइना ऑफिशियल अमगी मतुंगिन फोंगदोकले रशिया के कार्गो शिप जिवेक जोली असि समुद्र खोंगबाल दगी किलोमीटर अमगी चांग थामना खामलगा लैबने करासु पोर्ट की मनाक नकप मफमदा जहाज अदु खामदुना लैबने हौजे अइखोइना फुल कॉर्पोरेशन पिनरे जहाज असि पोर्ट के एंट्रांस ता लै लोइनना टर्की की कस्टम अथॉरिटी सिंग डिटेन तौखरे हाइना यूक्रेन की टर्की दा लैबा एम्बेसडर बासिल बोटनारना फोंगदोखे बोटनारना हाइखिबदा जहाज अदुगी मराइबग अदु इन्वेस्टिगेटर सिंगना मिफम पांगथोकलब मतुंग द लेपकने यूक्रेन दी रशिया बु मखोइगी मही मरोंग सिंग हुराली हाइना मराल सिरे रशियन फोर्स ना सीज तौखिबा यूक्रेन की मफम सिंगदगे मही मरोंग सिंग अदु हुरालगा पुखिबाने अदुबु वाफम असि रशिया की माइकैदगिदे अकनबा मओंग द यानिंगदबा उटली हाइरे अरोइबादा ताबिरिबा पुमनमकपु थागचरे।